Bulavinaka. I'm Nico Mbalnakonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monetake, Fulanga in Low. Love listening to Bula FM, especially when I'm stressed and tired. At the end of the day, love Bula FM. Talk about it in Bula FM. Setsa. Nadango Leonardo Tulib, au what you to go in Ba, and the Talita na Parong and Bula FM, Balatin Nabantua and Ser. Bula FM, number 2 and Ser. Ni sambul binaka, say kongo na pagaleleka ni nonda itukutuku na mbongi enda indai. Lubu e bunga na bebo nuambuda, e lambasa e na bungi tombi ni uda, ka wakilai e na mbongi. Wakile tiko endo na ua ni ndraki suasua, ka toso tiko baka kina wuli ku ni nonda bonua. Na bebo nua e lubu, e oka kina na itikutuko, e urata mai mbulileka, na wabu e mbombale, ka nrendre saratiko na bitosaki me baka ni sa tomani tiko nga na tombi ni uda. Lubu tali tingana ngau ni sala e nreketi leilai ia warita kana tambani nraki mai kia ni ndina ni sa lutu tiko na wai ia e se wana nobi matu tiko e na ngau nongo o ni sa baka sala taki ni lene banua e na boliku menda na ganga rauni e na bugu ni nraki e na sotaba tiko e na ngau nongo sabandi taki ni ata soba mai e na ndua na container e na bongi na waini mate se chemical wakatokai na sulfuric acid. E paganda taki kina tambana ni FBC News ni waini mationgo en dio sambul ko wala na pasyente ni wainganga itiko kina kakepa ka sianga ni wakivata kina wai masima erawa ni napagabulenga kina tamata se kina bei kambula ia na waini mationgo e tau kiana na Pacific Batteries elami karato tukuna ni sianga ni ndua na waini mationgo e tasoba e na ngauna yado kina na pagadalaka ole kata ni kaokao elami e na bungi ni tukutuku man NFA Oya ni rabuki totolo na ndau ni mbogombuka ena mbongi ena kiana wakivata na masima kina wai merawa ni baga malmulu mutaka na kaukaua ni wai ni mate ongo. Sabaritaki kina tambana engaraba na beka ambula wa politikienda na Environment Department na lengo ongo karato nindikeba. Sati kwendo ni tubutubo ena ngaunongo ena kiana baga lebutaki na tambana ni Sarabanua ena rua poindi rua na bilioni na dola ena ronondolu rua sangabulukan dua. Na usuta lebu ni sa sangongo sa iko ena kiana wakalebu taki na nonra ngole mai kina nonda banua na Sarabanua. Waritana buni bola tunde ena ministri ni Sarabanua Shahin Ali. Ni rawa ni na buki Sarabagalebu na leo ni banua ebiti. Sibe ni tolu sangabulu ni bagalislesi ni Sarabanua eratiko ena ndua na boseka ni kiana ndikebe na itubutubongo kabagotokai na Fijian Tourism 2021. Kina gito, tolu na nodadorobu e na timi ni labitu ertu asyang ni tiko e na bako ko yango ni kuwa mai Pacific Haba. Roberto na tolongo e roangole e na buku ni ososo pagabubale kandua e tebimate. Wambimbita ni kuwa na ndoni wabulidi e na ngauna ni bako ko yango na dhange siya na kickoffs e na babarau ki na Las Vegas ki na sotsota e Vancouver. E na thengu tiko mai na kemba na nodadorobu e na singa ni mataka. Mai dhabekiri na pagaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri e rauni onasema na steseni na Radio Fiji 1 kei Nambula FM. Ni vwedeng vinaka. Sa arnayanda, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa aama pinakantinda ng tawa ama na Radio Fiji 1. Pero ngali bada penenu makaya machona belantari wati ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai Beach. Oya wo labini ya Nambuli mana FSC imba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalango police matawalu susungemba ang bulubat may Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumay bitin bonga ni BNN.